भागर्थविव सम्प्रतौ भागर्था प्रतिप्रते जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सर्वभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रियदर्शिनी साहू। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य छात्रा अध्यापिका अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क 49 वर्तते। मम विषयस्य नाम बालकानां विशेषसन्दर्भे अधिगन्तुं शिक्षकयोः कर्तव्य आधारित अधिकारः समानतामूलक समावेशी शिक्षा अधिकार सर्वः बालाः भेदभाव विना शिक्षा प्राप्युः। विशेष सहायक अधिकार यथा ब्रेन लिपि साङ्केतिक भाषा परामर्श शिक्षा इत्यादि। सुरक्षायाः सम्मिलनं च अधिकार शारीरिक मानसिक पीडितानां रक्षणम्। अभिव्यक्ति अधिकार स्वविचाराणां प्रकाशनस्य अवसरः कर्तव्यः। विद्यालयस्य नियमपालनं शिक्षकाणां सहपाठिनां च समन्वयः अध्यापिका कार्येषु सक्रियता भावग्रहणं संशोधनाय सक्रियः उपयोगः। अधिगन्तुं कर्तव्य आधारित अधिकारः शिक्षकाः सहभागिता अधिकार विद्यालय निर्माणे भागग्रहणं। सूचनाप्राप्ति अधिकार बालकस्य प्रयोगे विशेष अवलोकनम्। उचित सुविधाया याचनम् अधिकार विशेषाणां कृते कर्तव्याः। बालाः नित्यविद्यालयः प्रेषयितुम् अहं गृह अनुकूल पर्यावरण निर्माणं विद्यालय सह समन्वय पालनं बालकस्य कार्येषु जागरूकता। शिक्षकाणां कर्तव्य अधिकार उचित प्रशिक्षणस्य संशोधनः च अधिकार समानपूर्वकः पर्यावरणस्य अधिकार निर्माणे सह भागितायाः अधिकार कर्तव्य। समावेशी शिक्षण पद्धति पालनं प्रत्येक बालकस्य आवश्यकतानुसारे अध्यापनं भेदभाव रहित व्यवहारं सतत मूल्याङ्कनम् अभिभावक सह संवादः। नमो नमः।